mi pravi YouTube problem. Kao muzika, da. Pa pokažu vam klip, ne muzika. Imaš muzika? A što ako ima? Civilka. A ne, ona čuje. Pozadi on je trener. Čekaj, neka se trne, ne može da hvatiti. Dobro, poslije će se. Slika je već. Snimlja meni slika da idem lajka. Uskači je noga pa pošla. Prije, pa na vaki ga to sa vama. Adare? A, ti sećaš struja? Samo se smije. Što? Pa to, Amerikanac. Da? Mislim. Speši u prije. Da? A sam se. Sorry. A, nije prvo. Zdravo i ko se. Tehnološki sport. Ajde biva kaj si, igra Orenc. Kaj be tebe? Kaj be tebe? Kaj za to? Bratki bi jakieś żyły. A? Skopje? Ile to jest zaraz do Paryża? Nemam. Nemam Parić. I postaw to się tam oglądała. Bella. Ne da snimam sada da pozitava i ovo da Ej, prva mi odgovara, jutri zavet, ako možeš, ako
Vidimo kako će pravimo da ti... Ajde, ajde. Prvo već ide unutra, ajde za ponedjeljnik kako da napravimo, od 7 idemo snimati. Ajde da Ne pravimo, baš. kad smo snimali unutra, ajde. Gledajte tamo. Gledajte tamo. A ti utre si? Utre ko je tamo? A, da, prvo. Dobro. Ajde, čas. How much? 0-1. Yes. I think. Yes. Koymanlıklara etti. Ej, si daj. Dovozi? Što preš? Dovozi?
Mladen, kako si? Dobar dan. Igraš u sigurno. Da, vikend dosta slobodno. Čeg je sve čovjek? Maleta. Slobodni, igrate su Stakov, Leden. Taj vikend, kada sam ne znam da li 21. Skandiraju 20. A 27. su Gorec i 3. završio. To će sigurno 4 do 5. Što se dava govoriti? Ajde.
Koji si? Napravio. Lektor je. Kako si? Dobro, ti je, da? Ti? Da. Ne, Kuba Angela. Brojka. Na masi. Mrkva, Vrijeme čušće. mrkva. Ajde molim. Mrkva. Te molim, 300 dokumenti imamo džemo. Mrkva, te molim. Ja možem, ja ne idem. Evo, dođi snimaj. Evo ti širok kadar, samo vrti. Imaš sve. A? Ne, provjeri. Suki. Suki, faćaj! Ja još jedno. Na. A? Se kupeš večera? Menina não, John! Olha! Vamos lá? Šta kažeš tebe? Jela?
čekaj. Da, nema jedan kup. Ne mi ih dalaš. Ti si napravio. Nije, pa ti znaš koliko ima tamo? Što nešto ta zabava od... Ovdje kad Džok se bi skinuo regulament. Pa ti nek se. Na branu. Ne. Izec беше скупо, не? А uzet na asfaltu. Ja Miljana, A čekaj, ovo беше to lica zabava? no više kao da se zapoznajemo, като vele zbitala ono. A koji je to? Немаше никой, той имаше глупости. Пеачи не може. Кабаре. Кабаре, 4 сата. Ама, Това е яко тamo, u Bitolovo. Što? Diskoteka je jako. не е дискотека, тоа е казино, услуг на казиново, после казиново огромен простор, тоа кабаре пеачи да се, али боли глава. Tamo ne беше na celu. Беше. Чолич беше. Целият овдje почна пак. Pa, bе. Какво мачи, бе? Шемшович? 17 какво е? А па та американка. Prof. Dragana Kostova. Bravo. Ja. Ille? Hadi geliyor.
Nešto si se zamislio. Što kako se drži? Ko je? Šajnić. Čokolada, da? Gel. Gel. A? On je koliko je, ne? Nema. 3. Gdje je? Xoxó! Passou! Nemoj da vidiš se da Pa da. Koji se reći? Skenzija? Sa kom igra? Što preš govor se? Kaj tako smo govorili? Kako? 3-0? 7 plus, a? O, 10 će biti. X. Rati nebe! Komu bi sad? Na mače? Na mače? Koliko igrave? Dojde da го изпочне не. Ale ne znam. Koliko igrave? Да не снима уж. Čale, ne voliš. Koliko se jefa sam? Koliko? 4? Pa 4, 15 je počne. Јака си? Druga si šao? Да. Kaj je to? Колку претен Včera bi čkor dole. Pričam se. Кој е пет гол? Ovo što ti je pojavno ovo je. Ti se ovo što ne stavio da ovo isto. Ne vere. Pa on mi piše 0-1, ja njemu ne može kako ja se zajebala sigurno. Sam posljednji mi se javio. Ne fičku mi piše da 0-1 i ne telefon. A ovdje se poigra kup. Vikni be, vikni slovo. Skupsko igra. Ne ta se. A Mrkva? Sasvim se ovo je polufinalni kup. Četvrtog.
dubinu. Pa ti ga znaš cijel Balkan. Sve je dao. I slikar ne da je Ćemo gledati to. Tako idemo skupo gledaš jedan košar, kao wow, pa, ono sreća, ne ideš ja. Padne je aparat i sve. Najveći vid. Dajem da lančeto da ti odavim. Da, tebe, ova je debela od plastika. Krupna od teja se vidi. Od gostiva, što mi odadaju, što je i gostajaku, ja, ne? šera od toga. I prošli put mi rekao da je lančeto da podsjeti, od mene već, ne podsjeti. Ja neću ja čekam pred... Druga da ne jablako se pogosna. Mami. Kada primaš gosti pa? Gosti primaš? Jesam. Utro se vajde komotno. Ova, Maren beše i ti da se pametiš. Komar, ne ide. Minuta je vedare. 33. 30. 33.
Passar por baixo. Go, 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 ciao, 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 ciao. A chuva tá com vento, velho. Só quieto aqui. Toca, 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 Joana. Ah, está. Ah, ja.
Tá muito folgadinho, hein? Dá um pau, vai ver. Game. Cool.
the end of the first half goal. Ah, não vou ficar falando resultado não. Quando acabar o jogo eu falo. Quer ver? Eu vou falar. Não sei tudo. Da hora, fica falando. Não tem paciência não. Caralho. A Jana tava ousada.
frio, bicho. Olha, deveria estar vindo guarda-chuva também. Eu não pergunto. Mudou o goleiro agora que eu vi. Você não nem. Agora que eu vi que trocou de goleiro. Vem pra cá. Vou pra lá pra ele. Cedo, não. Hã? Dobra. Eu faço quando eu faço os negócios na parte. Ela só fez ali? Não, tô jogando fora. Tem que estar molhado. Você faz tudo feio. Madem, Kamenica! Ajuda só pra você.
É, meu filho, não fala não, o meu foi igualzinho ali. Nossa, vamos botar a Bim fechando agora aqui. Cabeça de orelha, velho. Tá ganhando, né? Como ela deve ser engraçada. Pensa aquela ruivinha, tá ligado? Eu já falei pra ela que ela deve ser ruivinha. Que ela sai Дърче, да ти си на насилие. работа кинеш? Я превоза. Ajde ti pušti Fedno na Viber, сега ще една ще ти pušti. Ajde, pušti mi го od live, ajde še ajde. Vai querer vir dar chapéu, viu, ô vacilão? Vai tomar uma mesmo. Achando que tá nadando, né? A goleirinha lá tá arrumadinha. Né? Na voadora você vai ver. A Pali tava morrendo. Foi da foto. Não, foi essa não. Não, foi outra. Essa da falta, se eu ataco a bola, ele tinha feito gol. Se eu tivesse ido um pouquinho mais pra trás, ele tinha feito gol. Tivesse virado a cabeça. A Juju jogava futsal comigo. A quadra era minúscula. Sabe o que é minúscula a quadra? E essa não dava vários chapéus na quadra. E as minhas que eu bater nela? Ele tá me enforcando. Aqui não é gostoso pra mim. Qual fez o gol? Essa menina é engraçada jogando. Eu achei estranha, mas ela não. Acho que eu tenho a cara do Batman. Maraca no Rio. Ah, o nome da menina é Baraka. Nossa, mano. Por isso que eu ri. Ela tinha falado assim, esse meu nome bonito. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu sei. Aí ela falou assim, meu nome também é bonito? Eu falei, tipo, qual é o seu nome? Ela falou, Baraka, aí eu caco. Aí ela assim, ó. Ela assim, tipo, o que você tá rindo? Aí, ó. Bonito. E ela... Ela não vai tomar, não pegou a bola. Ela é magrinha, ela é forte. Você sente? Ela é magrinha, não. Não, é tipo, ela é magrinha, mas ela é forte. Bastante músculo. Ela é magra, tem bastante músculo. Agora tá magra, eu posso falar. Sabia?
Cava essa bola, meu! Já! Tá 5 a 0, tá, Letícia? Não sei. Tá 6 a 6 a 0. Tá 6 a 0. Já tá vendo esse ponto. O único time que vai poder tentar segurar o placar é o Aço. Começou ganhando de 1 a 0, então. Acho que eu só vou difícil, né? Só tem um Aço que é difícil. E onde? Ano que tô na minha câmera. Toma! Toma! Sai, toca pra mim. Todo mundo tá fazendo comida? Esse coisa eu vou lá, tá? Mas ela fez um gol, né? Sim, mas na primeira rodada ela não fez. Muito gol. Ela tinha feito 2. Tava não, tava não! Ela vai só amanhã.
Tá se achando, tá se achando. Já deu, já. Acabou o show, hein, João? Você foi a goleira do esquerda, não? Você não sabe. Do esquerda também. Não era aquela goleira, não. Hã? Não dá nem pra segurar, né? Só sua estátua. Dá pra ficar bom. Não se toca não, né?
tocar também, né? Errar sem ver. Eu não ia tocar, não. Cantar eu, goleiro, não toca mais, não. Sou treinada pra isso. O atacante espera ficar de cara com o goleiro.
frio. Ela sabe, tu sabe que faz frio. Não, ela sabe que ela não sabe que faz frio. Será que é muito pequeno? Deve ter raspado, deve descer, sei lá. What? How many minutes? 7.5. 7. 7. Only 7 minutes played. 38 minutes played.
Toma! Essa jogada daqui tem essa mania, né? De não é esquerda. Não precisa jogar o técnico. Delas é mongo, mas corre. É monguinho as meninas, mas corre. Então dá muito bem pra ela girar em cima dessas meninas aí e mandar. Tá. Elas estão jogando de 3. 5-2 assim. Só que a Joelma, na hora de atacar, ela vira 3, ó, vira 4-3-3, não, vira 3. Na hora de atacar, a Joelma vira a atacante do meio, praticamente. Tá no meio, ó. Acho que a ataca, ela fica no meio das duas atacantes. Pra defender agora, elas estão com 4 de novo.